namwe murabizi bibera kwa muganga byari bibi cyane sheribe be honest babwiye Yannick bimeze bite se bro Yannick Bizimana ataka de APF amazi ariko turabukunda kapiteni wacu nubwo yasize Kiyovu papa Miguel ndabakunda murahamagara Miguel wanje akitaba ndakunda pe ufite ubwo yitwa Miguel bakubagana bimwe Miguel do njyane ndakunyica mu mwamazi jetemto hari mama yido Mayiro ngwino hano okay Kimenyi nakwishimiye hano igoma Muyango ila isimbi Kimenyi nakwishimiye kindly please watu bagoma tunawasalimia sana tunawasalimia what hapo Miguel nagaza gutuma mvuga kindly please tell me your secret how you can someone have a healthy relationship mutubwire sheri please babwire ariko rero namwe muze kutubwira ukuntu mugira abana bitonda umva turenda kuzasara hano allo Miguel uri sinagutisha telefone okay shuka Rukundo Joshua uzaze tubigane oya babwire like nkakabanga kamwe butse naka ubundi urukundo uko mbibona ni ukwihangana kwihanganira ibintu byari byose kwihanganirana kwihanganirana ko mu rukundo abamo ibintu byinshi really yeah okay I will give you mine guys don't worry ariko mu rukundo kwanza mugomba gukundana mwe babiri mwese okay I think kubahana nabyo bigomba kubaho ariko ntago wakubaho umuntu utakihangana allo abantu bari Mozambique turabakunda love you mwana za kinokuri wabonye patience that's right Muyango atuma muruhuka kubera mvuga cyane kibazo se Miguel yakurikije nyina cyangwa nise mu gukubagana mbabwije ukuri Miguel yakurikije mama we mu gukubagana kuko murebye nka mama wandi mu gutwi urabona ko yakurikije mama we ndagira ngo babwire ko Miguel atarageze igihe cyo gukuba oya no uraturangije nimba ari ibyo off please YouTube channel please murasa neza rwose Imana ibarinde thank you so much bebe yes we telefone yaje we bada Miguel ngaho toragura gira vuba Lolwa ikorera he Lulwa ikorera mu gisimenti on ira building shasha iriho station ya Rubis ino inezi iri mu gisimenti bakorera muri floor ya kabiri sha uragenda parfait zirahumura ibaze bagwereza ariko reka manze mu bite Miguel nacyo genda muri muserera nanjye penalty tayari uri gusiga shokora mwakoze kubana nanjye we love you from German greetings from heaven really greetings from heaven shu ko Sarah guca rero ijwi ryanjye rimeze sigaye nari Sarah ko ndwayemo n'ingoro ako kaboro rakibuka yes I was there nabwira abantu ko narwaye have you went in heaven yes I was there babwire ko narwaye yarwaye inkoro ariko gake birimo birashira hello ariko rero namwe ibintu bya Muyango kandi nge naje hano kubabwira uko merewe so okay babwiye sheri wanje ngaho the stage is yours ndigiye the stage is ngereka nimerere nk'abarundi ndigiye ngaho babwire sheri umerewe gute umerewe ako kucyuri kukumujyaho ndagenda ifisto ko yaje nagwe muzashake kamambiri yo gukubita Miguel n'ubundi ese we ko mbona ari muri rugo kandi who's like your wife from Rwanda who's like your wife umva rero mwerekeshe bisaba amasengesho nanjye kujya nisubiraho bisaba amasengesho Kimenyi nizere ko umeze neza kandi na sheri wawe ameze neza njye ntabwo umeze neza narwaye inkorora njye nikiri magara matata kwanjye mata sura shaka ikuriya mupira ndashaka kureba hano niho byabiri Kimenyi nizere ko umeze neza twese tumeze neza tumeze neza uretse ngira ko ushaka agakorora gake hello I'm watching in USA from USA
ubu njyewe ba bubuna bageze ku kibando. I know. Ariko bazabura gake gake. Ndaje bigere. Bafata urusiripu. Ejo ndi no kujya bashyira kuri ngo match ya PSG sibyo? Oya anga zikunda zihindura. Ku buryo gumaho. Zaba. Abatazi Zaba uyiniwe. Como estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Ni español. Uzurakizi. Kristo yaranyigishije. Abatazi Zaba neza ni impanga yanjye ariko akaba ari nawe Yesu ukuri. Zaba aruswa ari Yesu. Yesu ntabwo wabonye Zaba filime ya kimwe Yesu. Ntabwo uzi ko nzi iki español. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. As you can see, my captain, Aristide Mugabe. What's up, my bro? Onesme bitese bro. Sorry for today's match. Ariko ubutaha muzatsinda mugabo. Kandi already nyifite ngiye kamambiri yo kumukubita. Ngiye kugura kamambiri ya 11. Shu urafaniye equipe hagati ya Paris Saint-Germain na Newcastle. Ngende gufana PSG. Njebo ni Newcastle. Reba ngari aza bibiri yanditse ngo guys ngo ntago mubirage mutandukane please. Ko bagikaptiye. Kimenyi turagutekereje Espagne ndabona uzi kuvuge aho shu wowe uzahandi hano ndenda kujyana Espagne akaguterekayo riri mureke soon very soon jewe munyereke Miguel Miguel twamwanze Miguel kapiteni w'igihugu ngo no Miguel ngwino Miguel ngwino ari umuntu ugushaka aje yiruka ngwino. Okay, are you tired papa? Are you tired? Say hi. Okay. Gira kapiteni. No sikukurira hano hatari. Gira kapiteni ngo how are you? Ngire. Kengambe no hashara. Gira kapiteni ngo how are you? Akoze Julia yabaye. Chibeji I love you. Bebe nanje. Ayiwe. Ego rak. Shagera just soma papa wacu. Bebe njewes. How about mommy? Miguel nagabijya nabya amakipe nagabiza. Miguel, how about mommy? Go! Miguel, go! Bravo! High five. Gagenda, genda mamagare Betty. Yobwiye Betty ngo ngwino mama aragushaka. Ba Miguel na Miguel bose ni bamwe barakubagana mbesanga baba. Babonye Simbi. Hi Simbi mama Kate. Chaju de adichi. Kuchus. So, Julia aguge kuri bwiza gafite crush. Uri gukira papa mia? Ndimo ndakira. How are you? Nawapenda sana. Tunawapendaga. Na sisi pia barasubiza na sisi pia. Na sisi pia tunawapendaga. Yes, that's a serious question. Ari umwana what can you Miguel even for the first time navuye muri operation no munsi navuye muri operation Miguel yashatse kureba impamvu nari kugenda neza ndi kugendera kuri Becky araza aransunika bro yaransunitse kugira ngo yabonaga abantu bose bari kunyitaza Miguel yashatse kumenya impamvu ndi kugendera kuri zirabona agarasanzwe zibona aransunika abonye mbabaye abantu ubungu basigaye ngendera kuri niyo agiye nko mu cyumba kagenda kamutanga imbere kakata kamufungurira umuryango. Ize Miguel man. Junior ngo arashaka kuzangura abasore. Batashe kugura Junior. Imisatsi wait.
imisatsi ko atari myiza yande ya Miguel. I think ari ya Miguel ko ari yanje on point. Shanda bakunda cyane turabukunda. We love you to see this. Ndabemera love to see this. Thank you. Turabukunda cyane murakoze ndabemera tu. Peace out. Wa mugabo we hari umuntu ko naranakugaburira hano dufite televiziyo y'igikoma abo shu ko nubishe mwakimaze ndarya kuko twari twasangira ha mugabo shu ibintu ndi kubaza kw'igikoma ninjye bitangiye order commande haki kirahari. Hi Miguel, I'm Congolese. I live in Kamembe, Rwanda. Niko goalkeeper Congo. Kwenye timu ya Bukavu Dawa napenda sana. Training zako na kazi nazifuata sana. Oh, my brother. Kimenyi ifurize intsinzi Rayon Sport. Rayon Sport iri gukina she. Wapi? Good luck. Imisatsi ya Miguel muri East Africa irayoboye. Good. Imisatsi ya Miguel wapi kabisa. Jewe nejeje. Rwose bro murangusengera no kiruzaze muri turagukeneye. Aha, okay, thank you. Next, ndabakunda. Kimenyi kuki wowe gikoma cyane. Dore njye witangiye command. Sibyo? Ariko rero umva guys, rata nabonye ko kwisibo twagiye kuri Canal Plus. Shubura Mbappe abari kutureba. No kuvuga ahubwo mwema muri kumureba. Oya Mbappe ego. Mbappe abari kutureba ahubwo Mbappe mwema muri kumureba ntago Mbappe bari kubareba. Uko byagejeje umutima sho. Ubu tubajije Jado Kabanda tukabaza Triki tukabaza buryoye bavuga ko Mbappe atatureba. Muyanga ngo igikoma yo. Ngo igikoma gusa. Nico cyanje. Kimenyi get well soon. Get well soon. Reba Junior ngo sugo Miguel mwazamusutse direde. Oh yeah. No. Ndino. Baby, are you single? Asubira umuntu ababaza amenyo y'umunwa areba arya ngo neza. Reba umunwa. Maze amenyo y'inkoko areba umunwa. Akose umurwayi ninde uri kwitabwaho ni Kimenyi cyangwa sha umva nkwereke. Jewe ni njye kwita. Salama my big brother, papi nkunda. Meze bitese. Manura, sorry. Ineye imashini. Imashini yogosha cyakora nkiteza imbere. Ko wabisetse se. Nayishaka. Ubuse mwana. Kandi hano mama Miguel afite imashini nubwo yahiye umugozi wacu. Miguel yakurikije indi imisatsi buri. Ubwo ni mama we kuko giye wirende magazi. Irende. Aho shi. Kucyunda kwishaho tuntu twiza gusa. Ngabavuze abakubagana ko nabyemeye gukubagana imisatsi. Ino misatsi gawe. Reba mfite n'ikintu bita ages. Hi bro, umeze gute? Meze neza papi. Imvune se iri koroha. Birimo biroroha. Amana ko ese kime buriya ya prank ya buryohe yaguhamagaye. Akubwira ko yaguyemo umuyagiyo yakiriye utenye. Turabemera babwira babyakiriye gute. Waravuze ngo umwana baramujyanye. My brother David nakubonye. Yeah. My brother asiga commentinga kuri comments z'abandi biremewe ko mfite byinshi byandenza. Ego. Feel free. Genda ushire ntuzi. Genda requesting duhurire kuko ndabona live ni yandera ni n'ugwanje. None mama Miguel wazi n'ibindi. Ngase gutubuga. Ngase gutubuga ari mwiza imbere gute. Nanjye mura muri surprise. Ni surprise. Ndarangiye noneho birancanze. Ndikumva mu mubisi umutoma w'ikinyesha. Umva. Asi umuntu uri kubaza Miguel ni nako Betty rega nabwiye Miguel ngo ajye kuzana Betty. Betty rwari gukira. Kapa yanyu nakasa mutwe nibisobanuye cyishu akasa mutwe. Simbizi. Nabibonye. Akugo ndeka imagine ko kapa yacu irenze. Oya nabo tugushaka. Cyakora kapa ndayemera. Uvuye kunywa iki papa? Uvuye kunywa iki? Amata. Amata. It's time to sleep. Betty.
mudasoma comment yanjye ndabatera mu nzozi oya iyo comment ahubwo yizare tuyipininge tumva muri mudasoma comment ngo baradutera mu nzozi napininzi nimero ako nagaci wambaye njyewe cya Papa Miguel yambaye isengeri njye nambaye ikanzu ariko mama mureka duseke baze rya zina twakwitaga muri Messi ngo kibarimo buriya ryari yaravuye he jya kuhashaka rero yose nta hantu hagiye aracyahari shumanuka uri kuza okay cya Mr Goalkeeper kiravuga musaza merci beaucoup muraberanye pe muya basi mugam ubwo mujya mu cyari kuvuga muhagana mani bro je cyoza babwiwe no utashu kurumva ku kazi wanzengereje ngo ndihe urihe kakana kabisa uno mwana wanje mureba ndamukunda babwire ntabwo njya muhaga umpamagara ndi no mu kiganiro uvuge direct so hari umuntu wavuze ngo se Miguel ese kwa Betty mumureke Betty ni umusitari nta nubwo yatwiteza nubwo yaza hano ese uwo mwashwana bibaho ibintu uhita ubibona iyo yaje uramubona hariya bahita babikwiriye gushwana bibaho muri relationship ni ibintu bibaho ariko uburyo mubivamo uburyo mubihandoringa nicyo cy'ingenzi nawe ndabakunda rata umva niri gukira neza kabisa musaza muragaragara neza how are you he's okay he's trying to ndabafana cyane mbakunda kubi merci mukunda Imana igukize mu ngo wacu merci niyo nzima Muyango Kimenyi thank you ase mwaduhaye kubwiza aho niba ninjye se nashiro wanje ni mwiza njye nta kintu kirimo kabisa ese ko utari guhaguruka ubereka ukuntu ugenda kuri Becky ndagubereka cyuza arazima nshaka kureba reba ukuntu yo uziko nice couple ndabakunda Miguel yaturirimbiye koko ya Miguel rero amasaha yo kuryama yageze twe twamuretse kugira ngo abanze abasuhuze hama akahita ajya kuryama ni saa 4 guys saa 4 z'amanywa shomura ntabwo biratsindana ndajya nkubwira sibyo ndabakunda cyane pe mwatumye ntareba match ebana ntabwo batumye utareba match ahubwo wowe watumye batareba match kuko ni wowe waje imbere sibyo sheri njyewe mu Bwongereza mfana equipe bita Sunderland ufaniwe mu goalkeeper hands David De Gea achachina ari Messi na equipe afite ariko ari umukinnyi wa Mani captain cool Zuma vitus Gaju charmante merci bando irashize oh my god DJ Willy ndiko kuvuna papa irani itsinze Newcastle guys update Newcastle itsinze Paris Saint-Germain umwana muto witwa winga kimwe 0 ubita Isaac Imana bakomereze y'urukundo agoshobora aba goalkeeper iyo babatsinze mamurwa bimeze gute bibabaje usko uri am goalkeeper uzi ikintu cyo gukora oh my god turi kumwe rero Alisson Becker Sunderland nacitswe dore cyambere kinje twakibonye ndashaka kubatwerera thank you YouTube channel nago muyizi yajya ufukede kuri YouTube murebe YouTube channel yacu babwire ko n'abantu batazabasha kuza like muri wedding yacu tuzabahereza ka link bakajya bireberaho ni saba ka link mwirebe ndabakunda cyane abantu batazabasha kuza mu bukwe bwacu
tuzabashira wari umuntu wabeshye inkweto ntabwo uri gusoma message tuzabahereza link mu buryo mwabikurikirana just for free. Claudius Chama, Miguel is back. how are you my man? Wow, ufana dege hagati aho muri bibeza muzaramba. Thank you Miguel, how are you? Yeah, yacu yabuze kabisa. Miguel, amakuru yawe meza. kutaryama sheri. Kuryama? Oh, mon frère, Basilou Ndiaye. Comment tu vas mon frère? Allez, voilà, nangiye kuvuga ngo ikintu gifaransa. Ushaka kuvuga ikize ngo mufashe. Nangiye kumubaza aho ari gukina muri iyi minsi. Oya, Miguel. Iki? Binchukare kwa papa yakukubita.